Hallo zusammen, ich heiße Violeta, vi ste na kanalu za nemački jezik. Dobrodošli na moj kanal, a pred vama su za danas 50 nemačkih prideva, gde ćete vi moći da testirate sebe, šta to znači, pa da prevedete sa srpskog na nemački jezik te prideve. A ovo suprotnosti, šta bi to bilo? Pa to su parovi prideva, dakle pridevi sa suprotnim značenjem, a u nastavku su i primjeri rečenice, dakle, u kojima ću upotrebiti te prideve. Inače, ovo je prvi deo. U drugom delu ćete moći gledati još 50 nemačkih prideva, naravno sa suprotnim značenjem. Pa da krenemo sa ovim prvim delom. Los geht's. Pa da vidimo da li znate kako se kaže vredan, a kako suprotno od toga lenj. Vredan, fleißig, lenj, faul. Er ist sehr fleißig. On je veoma vredan. Aber sie ist faul und lernt nicht. Ali ona je lenja i ne uči ništa. Vidimo da ovi pridevi fleißig i faul u ovim primerima stoje samostalno, nisu znači pored imenice, pa to znači da kada su pridevi posle glagola sein, u ovom slučaju, dakle za treće lice jednine ist, takođe pored glagola werden, bleiben, oni ne menjaju svoj oblik, odnosno ne dobijaju nastavke. Sigurna sam da i ove prideve znate. Dobar, loš. Dobar se kaže gut, loš, schlecht. Das Wetter ist gut für einen Spaziergang. Vreme je dobro za šetnju. Dakle, opet posle glagola sein u prezentu, pridev stoji samostalno, dakle pridev gut. Da vidimo u drugoj rečenici, opet pridev stoji samostalno schlecht. Das Wetter war gestern schlecht, weil es geregnet hat. Vreme je juče bilo loše jer je padala kiša. Dakle, ovde sada isto je u pitanju glagol sein, ali u preteritu, pa je i ovde pridev samostalan. Sledeći par prideva je lep, ružan. Da li znate kako se kaže? Lep, ružan, schön, hässlich. Diese Stadt ist schön. Ovaj grad je lep. Aber der Müll auf den Straßen ist hässlich. Ali smeće na ulicama je ružno. Pridev pametan, suprotno njega glup. Pametan se kaže klug, glup se kaže dum. Ihr Sohn ist ein wirklich kluges Kind. Njihov ili njen sin, zavisi od konteksta, je baš pametno dete. Ovo wirklich možemo prevesti kao zaista ili stvarno. I da vidimo šta se sada desilo sa pridevom, pošto stoji pored imenice srednjeg roda das Kind. Da, taj pridev je dobio nastavak es. Imamo neodređeni član ein. Posle glagola sein znamo da je nominativ u pitanju, tako da je to potpuno jasno. Dakle, ein kluges Kind. A druga rečenica, heute gibt es keine dummen Kinder mehr. Danas više nema glupe dece. Dakle, sada imamo izraz es gibt, što znači ima, postoji, nalazi se, i on zahteva akuzativ, imenica je u množini, die Kinder, imamo negaciju keine koja se ponaša isto kao i neodređeni član, dakle eine, pa je pridev u tom slučaju dobio nastavak n, dakle dummen. Heute gibt es keine dummen Kinder mehr. Sledeći par prideva je mlad, star. Prevedete. Mlad, star, jung, alt. Das ist das junge Mädchen, das ich neulich getroffen habe. To je ta mlada devojka koju sam nedavno sreo. Dakle, opet imamo pridev pored imenice u nominativu, ali imamo određeni član das i bez obzira da li će biti muškog, srednjeg ili ženskog roda imenica, odnosno članovi der i das, pridev će uvek u nominativu dobiti nastavak e, vidimo junge, dok će u množini biti nastavak n. Dalje, du bist zu alt für sie, ti si prestar za nju.
Dakle, evo, ovo zu pojačava pridev, dakle, znači prestar. Du bist zu alt für sie. Kako se kaže bogat, a suprotno od toga siromašan? Bogat, reich, siromašan, arm. Sie sind so reich, oni su tako bogati. Deshalb sind wir so arm. Zbog toga smo mi tako siromašni. 7. par prideva je srećan, tužan. Srećan, gluklich, tužan, traurig. Sei ima gluklich, budi uvek srećan, sei nie wieder traurig, ne budi više nikada tužan. Dakle, imamo glagol sein u imperativu, drugo lice jednine, ali da je u pitanju drugo lice množine, dakle više osoba, kako bi glasilo, seid ima gluklich, seid nie wieder traurig. Ali ako osobu persiramo, onda bi bilo seien Sie ima gluklich, seien Sie nie wieder traurig. Dalje pridevi jak i slab. Jak se kaže stark, slab, schwach. Mein Vater war ein starker Mann. Moj otac je bio jak muškarac. Vidimo da se radi o nominativu, imamo imenicu muškog roda, pa je zato pridev dobio nastavak er. Dakle, mein Vater war ein starker Mann. Nach der Krankheit ist er so schwach. Posle bolesti je tako slab. Sledeći par prideva je brz, spor. Brz, schnell, spor, langsam. Der Hase ist schnell, zec je brz, und die Schildkröte ist langsam, a kornjača je spora. Der Busfahrer ist zu schnell gefahren, vozač autobusa je prebrzo vozio, dakle zu schnell, prebrzo, fahren Sie langsamer, vozite sporije. Sada je ovo već komparacija prideva, evo samo sam ovo ubacila jedan primer, imam na kanalu, dakle, obrađen taj video, komparacija prideva, možete pronaći na playlisti tamo gde su pridevi, pa da vidimo dalje, da nastavimo. Da vidimo kako se kaže veliki, odnosno visok, a kako mali, odnosno nizak. Veliki ili visok kažemo groß, mali ili nizak klein. Das Haus meiner Freunde ist groß. Kuća mojih prijatelja je velika. Ovo meiner Freunde, dakle, to je genitiv, možete naći na kanalu, imate video o genitivu, nedavno urađen. Dalje, unsere Familienwohnung ist klein. Naš porodični stan je mali. Dakle, to je kada je u pitanju značenje ovih prideva, groß und klein, znači veliki ili mali. Dok visok ili nizak, kako ćemo reći, er ist ein sehr großer Mann. On je jedan veoma visok čovek. Vidimo šta se desilo sa pridevom, da ne ponavljam. Sie ist ein kleines Mädchen. Ona je jedna niska devojka. Debeo, mršav. Debeo, dick, mršav, dünn. Wer viel isst, wird dick. Ko puno jede, postaće debeo. Die Suppe ist dick. Supa je gusta. Der Pullover ist dick. Džemper je debeo. Das Buch ist dick. Knjiga je debela. Obwohl er viel isst, ist er immer noch dünn. Iako on puno jede, još uvijek je mršav. Die Suppe ist dünn. Supa je retka. Die Bluse ist dünn. Bluza je tanka. Sie hat dünnes Haar. Ona ima tanku kosu. Hrabar i kukavica. Hrabar, mutig, kukavica, feige. Sag mir, ob er wirklich mutig ist. Reci mi, da li je on stvarno hrabar. Natürlich, er ist nicht feige. Naravno, on nije kukavica. Pošten, nepošten. Pošten, ehrlich, nepošten. Ispred dodamo unehrlich. Dakle, ehrlich, unehrlich. Mein Freund ist ehrlich und ich kann mich auf ihn verlassen. Moj prijatelj je pošten i ja se mogu na njega osloniti.
Ich kann unehrliche Menschen nicht ausstehen. Ne mogu podneti nepoštene ljude. Dakle, glagol ausstehen, podneti nekog. Kako glasi pridev strpljiv, a kako nestrpljiv? Strpljiv, geduldig, nestrpljiv, ungeduldig. Er war geduldig, während in der Schlange gewartet hat. On je bio strpljiv dok je čekao u redu. Im Gegensatz zu ihm bin ich sehr ungeduldig. Za razliku od njega, ja sam veoma nestrpljiva. Dakle, im Gegensatz zu ihm. U suprotnosti od njega ili tako, ali mi to prevodimo za razliku od njega. Dakle, im Gegensatz zu ihm bin ich sehr ungeduldig. Da vidimo dalje. Uredan, neuredan. Uredan, ordentlich, neuredan, unordentlich. Das Zimmer meines Bruders ist immer unordentlich. Soba mog brata je uvek neuredna. Ili smo mogli upotrebiti dativ, pošto je ovde meines Bruders u genitivu. Das Zimmer von meinem Bruder ist immer unordentlich. Nur wenn ich es aufräume, ist es ordentlich. Samo kada je ja pospremim, ona je uredna. Dalje, tih, glasan. Tih se kaže leise, glasan, laut. Ich höre gern leise Musik. Volim da slušam tihu muziku. Mein Sohn hört nur sehr laute Rockmusik. Moj sin sluša samo veoma glasnu rock muziku. 17. par po redu, topao, hladan. Topao, warm, hladan, kalt. Im Winter trinkt man warmen Tee, zimi se pije topao čaj, im Sommer trinkt man kaltes Bier. Leti se pije hladno pivo. Dakle, u jednoj i drugoj rečenici imamo neodređenu zamenicu, man u ulozi subjekta, a to je naše se, zimi se pije, leti se pije. Dakle, a da vidimo u prvoj rečenici, da te imenica muškog roda, izostavljen je određeni član, pa ulogu člana preuzima pridev i dobija nastavak n, jer se radi o akuzativu, šta se pije, dakle, i pošto je imenica muškog roda, naravno u akuzativu nastavak je n. Dakle, im Winter trinkt man warmen Tee. Takođe i u drugoj rečenici, im Sommer trinkt man kaltes Bier, s tim što je sad imenica das Bier srednjeg roda, pa je pridev dobio nastavak s. Kako se kaže čist, prljav? Čist, sauber, prljav, schmutzig. Saubere Wäsche ist im Schrank. Čist veš je u ormanu. Sad imamo imenicu u množini, ali bez člana, neodređenog ili određenog, znači nema uopšte člana, pa je pridev dobio nastavak e. Saubere Wäsche ist im Schrank und schmutzige Wäsche liegt im Wäschekorb. A prljav veš se nalazi u korpi za veš. Evo i u drugom delu schmutzige Wäsche, dakle pridev je dobio nastavak e. Dalje, pun, prazan. Pun, voll, prazan, leer. Die Flasche ist voll, flaša je puna, und dein Glas ist leer. A tvoja čaša je prazna. Težak, lak ili lagan. Težak, schwer, lak, leicht. Hilf mir bitte, mein Koffer ist schwer und deine Tasche ist leicht. Molim te, pomozi mi, moj kofer je težak, a tvoja tašna je laka. 21. par, tvrd, mek. Tvrd, hart, mek, weich. Ich schlafe gerne auf einem harten Kissen. Ja volim da spavam na tvrdom jastuku und mein Mann auf einem weichen. A moj muž na mekom, izostavljeno je kissen, da ne bi ponavljali. Dakle, ovdje imamo dativ, gde znači auf einem harten Kissen,
auf einem weichen Kissen u drugom delu rečenice. U tom slučaju, kada imamo dativ, pridev obavezno dobija nastavak n. Taman, svetao. Taman, dunkel, svetao, hell. Der Keller in meinem Haus ist dunkel. Podrum u mojoj kući je taman. Das Wohnzimmer ist hell. Dnevna soba je svetla. Skup, jeftin. Skup, jeftin, teuer, billig. Ich kann mir kein teures Auto leisten. Ne mogu sebi da priuštim skup auto. Deshalb kann ich mir ein billiges Fahrrad kaufen. Zato mogu da kupim jeftin bicikl. 24. par prideva zdrav, bolestan. Zdrav, gesund, bolestan, krank. Eine gesunde Ernährung ist wichtig für die Gesundheit. Zdrava ishrana je važna za zdravlje. Wenn wir krank werden, müssen wir einen Arzt aufsuchen. Ako se razbolimo, odnosno bukvalan prevod ako postanemo bolesni, moramo posetiti lekara. Odnosno, na nemačkom ovaj glagol aufsuchen znači potražiti. Einen Arzt, dakle nekog lekara. I na kraju interesantan, dosadan. Interesantan, interessant, dosadan, langweilig. War der Film interessant? Da li je film bio interesantan? Ja, aber er war anfangs langweilig. Ali je na početku bio dosadan. To bi bilo sve za danas. Nadam se da vam se dopao video. Ich hoffe, ich war nicht langweilig. Nadam se da nisam bila dosadna. Pa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, pa se čujemo u narednom videu. Ćus!